Mwandiki Mutini Kamuvani wa serikali cia Mutiu kwa Mwanduta Rimbaika ni wavithi wa kana serikali cia kaundi kwambia mwaka ni mwe wukite wa serikali ikethwa na budget nene muno itina wa serikali akati kutiu cha maudhukumi maingi alama na atialite serikali nene. Mwanduta Rimbaika eweta serikali yao yuniyona nite kithito kinene kutuika udhukumi wa serikali cia Mutiu ko wala waweta oyu kaundi ikila mwaka sina mathie ona amwe ni kwithiwa muvia wa Kinandu nunengie mangava na mbesa cionthe cia mwaka huu. Benjamin Mwaka na mauvo. Muvia munini wa maundu ma serikali cia Mutiu weta yunoti ukisema uthukumi vakuvi onthe alama na atialite serikali nene na mailetha moko ni mama governor na kuyanisia kitui kimwe kinene cha manifesto ya serikali na mwambioni wa mwaka ukite wa serikali ilovia ikethwa budgetini kutuika mauthukumi ya function isu ila inatiale mbingi muno pio over actually 99% netuna gazeti ye na yusie moko ni ma county government na kuma mwaka wokete wa serikali financial year 2025-2026 itu ambeya pia kutoa mbesa ila sia kuna maweasu mana devolve nondo devolution ya sasa kana mbesa kana resources siati ya function balaye. PS Muviano Mwanduta Rimbaika weta uvisi wa munino wa president wena kithito kinene cha kwailia na kutuika serikali cia Mutiu uko no kana kuikithia mwene nthi vaya nthi ni watereka kiuthukumi na maendeo kiu kimaanisia kana kaunti situ sienda na more resources kana mbesa mbingange kuila manenda nacio kana makone mwene nthi uya atuenda ku tabia kaunti situ ikita State Department ya devolution kana ofisi wa munene wa Musumbe twena commitment ya kwenda kwika kila cha ilete to make sure functions yondesi hii nwa weta wiwe na umu munene katika wa president William Ruto na magavana nthino wa kikalo cha muthia cha ngava ile kila kinatwa iwe o mituki una nthino unaicho wa mbesa cia kaunti vindani lathianie valo alumililia yu kaunti na mbesa cio na sina mathie ona amwe itaite muvia wa Kinandu kaunti sievinga or rather si close for holidays sina mbesa cia kuivandu misala kuivandu ala mathukuma mawe ma kaunti. That means kanandu mime kwiwa moyo na it commitment ya serikali ku make sure kana mbesa ika nenga na ipinda dilaya ilete. Of course ikwithito na or to delay here and there some months together sina ipinda ilaya ya ilete but commitment ilaya ivo kana kwiyumi kola kwivo kwa serikali ku make sure kana kaunti sito nesia thukuma nesiende na kweka kila cha ilete. PS Rimbaika ingi na wavithu wa serikali ikweta kuminukilia kwika masavu malato othui na sindu cionthe ile cia iletha moko ni ma serikali cia county vala isezothi itialite nthini wa county o 15 tukweta value assets ila cia local governments then nikana tunenge county government ila siotiko ona kuangalela register ya assets ila si county government na juke nenga county higher figures sia odhiwo kana siendo ila menasio na chuto kilelio mina commitment ila yebo tunanengia serikali in the summit nikana by the end of the financial year leather la mwai wa thandatu tukenda dominate exercise yesu netu ni a very great milestone in the devolution sector. Nondo for more than 10 years, kuma devolution ya Mbeya, isu ikiendo kita Mbeya. They're almost done in 32 counties, kubati yale 15 counties, and is huge value to the county government. Vilingo wa mauvo kumava county ni lovi nita wa Benjamin Mwaka.